Salibonani kuzindawo zonke olibingelela uTK weDupe Masters eZTK Studios njengamanje. Bengithi ngizwise ingcenye yemisebenzi esiyenzayo bantu bakithi. Nyazi abantu abane banokubuza lapha bebona kubhala kuma CD ukuthi umuntu udlala ilidi wadlala irhythm wadlala konke ukutsha njani A1. Ngizolitestela ngengoma yeDupe Masters umhleli waso. Idrum leli lizongayida manje. Ake kuthina maseduze la. Ngizoqala ngedrum. Pesta ngikhuphule speed, ngizokhuphula speed. I-lead guitar lezoqala ngayo la. Bonye sengiyodlala i-rhythm guitar. Ngizotshintsha igear, ngichaya kwe-sub nanti igear lami ndifake center. Senhlala i-sub manje.
Sengidlala uReal Makoya i-bass guitar. Remember i-bass guitar inzima ifuna uDennis Nkomazana. Lesangoma labo Thobani Dube, labo Alex, labo Mahlasela. Ya izikhokho zamabhasi mina yakhiya. Yala. Njalo kufuna. Athi silalele ke sizwe ukuthi kuhambe njani. Ngizosusa idrum ekuqaleni isihlalele kahle ngo.